Kuar banyak langsung. Seng tini fresh kayo simin ba ongya. Seng TISF tangi seng tini fresh kayo nang. Tangi seng tini nol bay malay kok sana nang semua besinan nang. Seng tini orang kayo korsa tong tolai tang bay simin ongya. Seng TISF tamu kayak seng nol tini phonai. Seng TISF first songjawo 2022 job posisi Agust. Seng first TISF songjawo. Sing TISF kaisa bubagarani chatra সংগঠন hinmanu sing TISF sing 1 year tamo khaika sing pini no explain khainai sing video ro phunai so norok aro phai tongtholai siminya ang joto freshers phainai agor ro phainai kapara kami ni amsani phai no room sing tongai no ne future ro bahai thinang ro bahai ke no kusu kaimanai sing gas ro no guma advice nai guma kok sai khanai no tong mai simi ya no bon kono ka hapke khanai nai di sin student life ro tamo problem tong no koro gai share khale di te ang ono special request khai jara first year kanai kita student no ang welcome phayo no tini bage no sini mulu phai di khorsa ke no self registration oi no sungbe kahama ke kok salai di sin op program bising dino jotono khangsa ke mara lai khangsa ke tonglai sing bahai ke sini di bahasa dofana kusuk kai mano sing di bahasa sinang no bahai ke saka disai mano sing obon ma sai tonglai sing tabok to jotono musugo tongnani musanani bini logana no request khainai no paras rogobo kisa sirung singan thane wa kisa kusuk kai sirung lai di sini future bahai ke kusuk mung khai mano abo nai di naro kali tongoi bunga bufa koso kaya aku telepon rohoroi apa sini problema baik uangnya sing bunga bufa rono kausa aku to kahama ke sina bai rohoro naro apa bisa kahama ke wan suri himla ro himla di tahu kuma dol kaham dol hamia phai manu kuma baro aku to phai drugs di rong tomu jate naro buate hala ma thangya te sini buba na sawo dia ese politis kong khanyai sing dofan bagi se student bagi se samung khanya ini sing TISF no abono puito khaya je dof bubagarani nahar mungkin abono sing TISF ni bising tu sing bahage student no future kaham na matilang manai ini ang asupok saino tini sing gas no